tsona kaofela o sister Jokabete o Dr. November sister Jokabete ke Dr. November ke tsona kaofela ka nnete ke mona le matsatsi hore ha ke le Saturday ke sister Jokabete on Sunday ke pastor November ka Sunday ke compromise ke pastor November every Sunday ke pastor November ka nnete I don't know that. You're not looking jealous in Yana. You share only to me or the man in a carrier. I'm very back in Yana. But now I'm making the doctor. Kibilang katanita to non to lie. Can we should let's say the team happening or bad to see? Can you should let someone keep on a boy belongs to a one? What can need about to say it. About to say it. No, about to say it can need. Can need. Well, no, be young. Keep the hand to Doctor now, hunting to keep a blessed actually the videos of how I just don't like some noise or a cricket about the videos. Going again. Doctor. Sure. How do they present Hajina sang at the people to vote? Okay. I'm a born again Christian. Can it? Wow. Anything like him, Chakis and Santa Demons about Sheraton, did not about what did defend and in some fetch. Fate. I tell him Shaki, I've seen really. I don't think that's can it. Kannete ha ke soka ku tlo bua le ka temana le leng go re ya ya borotso le ba leshume ba tsa ha ona ntho e se e ka mo ka bebele e bile ke re ke ya sebeletsa ha ntse ke re ke sebeletsa ka monehelo kannete ha ke tsena e be o tseba e bile ke dumela mo tseba ke re ke e bitsang Jehovah Shammah International Ministries ya Bishop Peter wa Northwest o mo tseba ke mo tseba ke kena ke ya hae mona Lesotho ka ntaki so le ke a jala ba kena ke re ba le sele na go tere ke ba ho ka taba tsena fela ke mfulusi Sisa. Kale mwana. Ke le ka tshwahanyane hore na re tlisana ka eng ka le lena o ka re dumedisa sentse go amela ka re go Motaung. Mamedi ke se ke le teng ke re dumedisa e ka nete. Ile ka go ka dumedisa ha bedi o so patala le baking gift. Ka nete ke kopa le dumedisa yena dumedisa ke be ke fitileng ke ne ke le siko fela itatseng lena ke teng ke re dumedisa hape ka nete. Ka ka jeno ka nete. One camera. Ina kitabile. Dr. Muhammad. Doctor. Ke leboa. Ile ha ngata tla fona hore motho ha di kamano tsa ka tuti fela o tlo go e mongare yo ha ke sa hlola ke le bea ha ke sa hlola ke kala di kamano tsa batho le bana o tlo go kana pele fela hana pentse e motho a qetella ke mano a ka move on ke re ka shebe go sheba bona motho move on jwa ka mo hore a kwa le motho a hae o na le di ex doctor dinga o khone jwa move on ke mo re tle re ithute go tsa go ena ka ba o se mo on fela ha ntse ditsi ntse ke mo nna tle ke sebeletsa move on. Okay, oh, it's only process. No, ke bolela hore ha ke qeta ntho tsa ka di se di sa nsebeletsang e tle ke me sebetsa ka thata move on hoba le nnete se bile gore bophelo bona o tshwantse bo tswelle bophelo bo tshwantse bo tswelle mamedi wa ka rata le kapela ka ke la Pastor November and Victorious Faith Ministry ke life Pastor November and Victorious Faith Ministry ke life mono wena o mamedi wa bokamoso FM jole ka se drama khona hlalositse re bua ka taba move on wa tsaba taba move on e batla ke re shebe ngantle pele re ya hola re ke re qaleng re shebe taba yena ya hore ibe ke wa tsaba hona le ke bona ka re kopanya dintho hona le
batho bao o tholang hore ba ikutlwa ba lemetse le bitsang heartbreak ho na le batho ba ikutlwang ba heartbroken nnete sebele kopa ke re shebeng hantle njena obane nnete kae re iketsa ke kopa re qale moo re iketsa kopa ena ka motho ene batla ke me ka motho kae re iketsa wa tseba ke ithutile ntho e one hore re mpa re blame kapa ho sola batho ba bang for dintho tse seng nnete re ka ha re batho ba bang ba robile dipelo tsa rona kapa re robile dipelo ke batho but nnete sebele Ramakwini le mo mamedi wa Bokamoso FM tse ding tsa dintho se di nnete empa ile re fela ke rona ba ikutiseng bohloko before ya tabeng ya move on ke kopa re qale mona tabeng ya hore hona le batho ba bang ba tlo thola hore ka nnete ra iketsa ha re bua nnete especially bana ba maratong before re fihla manyalong ke kopa re bua ka bana ba ka ra marato ba qalang di relationship hona le di relationship tse qalang di be di falle qalong hona le di relationship kapa di kamano tse qalang di be di felle qalong o thole hore ha iso be teng empa ile re fela wena ke kwena fela ya ileng a nkeha ho ntho e neng e so ka ibateng a wankutlo wena o so bile le pele mane wena a tlo fetanya no tlafona go hona le a mane 100% teng hona le mong a le 20%. Jale bana ba 100% teng ke bona e batla ba bantse ba laka hore no ba robile dipele bile bona ba utlwise botlhoko bile ba hituwe fela ile yana nnete se bele go kopa o jotsa nnete most ya batho ke runa ba ithobang dipelo ke ba tlo bua le shano mamedi wa Bokamoso FM re ithoba dipelo ka sehlo ke runa ba ikutisang bohloko ka hore nnete se bele hona le di relationship tse qalang e be fele e so qale ke go ba o ipheta e qala ke mo bulela holo Mamet ona di relationship how bu eke ka re le one nnete straight o go hona le nnete e motle o go le se ka o popetse but hona le di kan mo mamedi wa Bokamoso FM hona le di relationship tse qalang e re iso ka ya kae kapa kae e be felle hona mo qalong but bohloko gore ba banye batho ba bang ba nkeha qalong hona mo o ntso e bona ha iso be teng ha iso ka e ba teng ebile ha ona mo ileng teng ibe wena o so nkile ho sane o so la ka rona o bue pelo o broken o bohloko but o ibone ntena a ya ka ya tloa ebile ke bua ka yona te bena baking FTLeng ke tse ke qoka le bodile le ka tle ka mona kere ana go ngwe di ka mona tsela gape hle re ikutlisa bohloko tje motho ha wa mona hore di red flag ga di bona o di phapanyetsa tsona go bane ga ba ga ke gore la ke o bona hore e ka re ha o ratisise nna ka ha ke o rata ke tse ka ha ke bone mohlala na ngwe ke tlentse ke o letsetsa ha wa ga before e be ke re a re ke tsama ke le mona gore na o kae ene ha ke fitla ke ithole ntweno e wena o mpatetse yo ke o thola o makile be ke re o mhetile empa wena o ipatetse nna ke o latelle na go mo ibe o ntse mo latelletse mo latelletse fihlela motho a tshware a motho a modimo ha go ta aksa o thabela e be o kwa bohloko o ntse bohloko fela le wena ikentse that ntotso tsere understand gore we need to understand gore ha re kopana yeno mo mamedi kopa ene tla tswa le yona batho ba tlo utlwa ha re kopana that doesn't mean se re ratana mo mamedi ha re kopana it doesn't matter gore baby nka o bitsa ka bo baby ka o bitsa ka my loaf of bread of in ho no ha o bulele hore se re
ratana it's just that runa batho ba batsho re na le bothata bona ba hore ha re qale ka like and then ha re qale ka date be re ya tabeng ya like be re ya tabeng ya love ha re tlo re love go sheba fela sex o bona o le boyfriend ka ke bona o le handsome bothata ke bona bo ha o mpone fela so mpone se ke le husband le nna se ko bona o le wife le bana ba ka be ke tlo ba le bona ya fela ka jone bothata ke hore ke runa batho ba ikutlwisang bohloko and ho ikutlwisa go na runa bohloko ke wona o etsa gore re qeteletse se re le negative ha banna ke dintsa mami di ntshware le kopa sebedisa le ntse le tlaileng le batho ba ratang le bua he banna ke dintsa he banna le ratwa le salio he banna ba roba dipelo le ba le runa re le banna ntho tsena tsa mojolo ke skeme in kanti ha ona le thoba na mami di ka ratang from ke runa ba ipolayang re qala because most of the time batho ba buang dintho tsena tsa bo re I'm heartbreaking ibitsa heartbroken ibitsa a ke tsebile ibitsa ya na nthe ya na mami wa ka ratang o sebe batho ba ratang bua dintho tse jwang ke bao le di relationship tsa bona o thole tse dinga di anka le selemo tse ding ke kgwedi fela o tlise bohloko kgweding o so bile o ibitsa hore no you are heartbroken ka relationship ya kgwedi mamegeng I know re tlo tla tabeng yena ya o move on o se ka ke bona o ntse o bulela ho o ntse o bulela ho go tlo o ntse o bulela ho ai mama mate what's about money go bane le nna if e le taba yeno ho na le batho ba robang batho ba bang dipelo o tlo nna ke robile batho dipelo ba nona le batho ba ke kopaneng le bona nnete sebele ke ikutlwa gore motho ena ka re ke tlo morata mara ke re ke a try e be sa gone o sebetsa then o thole gore yena o sa nkeile o sa bila pelo tsa hae o sa bila nkile pelo ya hae jwale ka o so tshelo o sa bila a bona bana ba o tla le yena re tlo tshwana fela nna be ke tseba gore ntho ena e tlo sebetsa and then ha se ke tswile o yena jwale motho sa setse mane alla le nna go na le batho ba tlo thola gore motho ka bara hatse nna ke bona ka re ntho ena e tlo re sebeletsa yena motho a ba ntlwele I cannot consider that gore motho eno o gopo ebile o robile pelo ya ka because go na le di-relationship tse sokang di ba teng wena mamedi wa ka ratang tse sokang di ba teng and mamedi do you think if ne re ke re understand ha o bolele gore ha le kopana le motho le jola se le ratana ha se nnete ba banga ba so ratane ke hona lerato le ntse le tlonyelwa wa tlo nkile ka bua ka eng nkile ka bua ka gore ntho batho ba tshwantseng ba itsebe nowadays the way the break up di le ngata ka teng batho ba arwanang le batho haholo ka teng that is how we in risk yona jwale ho nkeha ha o fihla bophelong ba motho because ho na le possibility gore o tlo nkeha ka motho ya ntseng a rata motho wa hae ya ka o sebedisang as a rebound I'm telling you that is why I qala re kopana batho give your relationship time if enako fana na chance le o bo fihle stage sa ba convinced gore yena ke le rato le e sing wena o iketsetsa di assumptions tsa gore no lena ke le rato batho ntse bona gore di assumptions tsena le rato lena ke le o iketsetsa lona in your mind ra di kubela enka bo madimabino Rama kwena re bwenne ti finka kopana le nona tsole ka ofere there's a possibility gore hona le mo tswang teng and e ka nna ba pelo ya o ntse le hona mono ntse ke le ka go ke bona gore ke khutlela jwa o khutlela jwa ke ba ha sa tla re bona re tsa jwa o nkisisi nako tse ding motho le ha se ke fihla bophelo ba o fihla ke ipuella wena ke ipuella because le nna mohlomong se ke batla go etsa go distracta kelelo ya ka because e a etsa la ntho hona le motho ya ka ofere yang kapa a batle go ratana le wena kanti ke taba gore fela o batla go distracta kelelo ya hae ba bile tse tsone di tsa tle ke ba ni mashime mararo ka ba go rwa ke di shime le se me di doctor re ya di tsa tera tsa go rwa ya pele ka me go tloka ne sa tsa le teng go fa di tsa tera tsa go rwa ya pele ka go buka mo 974
o tsona ke tse reng lekala la thuto le kwetliso le latola ditlaleho tsa hore le ntse le fana ka dithupelo ditabeng tsa matjhaba. ECOWAS e emisa dikotlo qobello kgahlanong le naha ya Niger. Ditaba tsena le tse ding o tla di mamela di feletse ka hora ya pele. Di feleditswe ke tsa boemo ba lehodimo. Mashimabedi ametso e rubo tsole ka le horeng ya pele ke mo le behle pinki holwane go hlokwane ka dihlo tsa taba tsa horwa ya pele ke bateng horeng ya pele sa fatsona di felletse tsa male tsa boemo ba le hodimo ka tla pele ke na le Dr. Novermber ka mane ka diphaksing tsa khatso tsa bokamoso 975 Dr. Now ntho e ka thusa batho ba move on ke ha ba ka face reality o move on o ka thusa wena ka face reality ka relationship ona le ka ra yona. One, if o ka gona o bona relationship ena ne le teng ka pa ne le siko, then o tlo gona o move on. If ka face reality, because saying o tlo thola hore ha ya ka ya tlo a ibile teng. So there is no way o ka batlang ho lwanela ntho yo tseba gore ha ya ka ya tlo e bile teng. A wan go o move on. It's a couple of ne kinyetse for lenyalo la ka la bobedi ne kinyetse for a year and couple months. For that a year I was very miserable because there was this thing ya hore ne ke feel hore matsa ka mrat kana kwa yo ne ke feel for 8 months and I wa qetelisa confessitse ka mra 8 months and then ka mra 8 months about hore ke nentse ke sa borat we like go straight but ha ne re qala o nantsa sa borat but ne ke bona but ne ke hana o dumela man but ne ke mo jwetse ke re mara baby ha o mrat wa bona ne ke dula ke mo jwetse ke re mara baby ha o mrat ha inde ukuthanda wa bona in but ne ke feel wa bona now ntho e etsetseng ke hore ha re qeta o arohana ne hona le ke ne ke thuswa ke ntho yeno ya hore ene re la se ke utlwe bohloko mara re arohana le motho le go tlise bohloko but reality ya hore this person o nantsa sa rat ine gutla and that reality ne nthusa hore ke recover ne ke move on ka bophelo ba ka because reality ne le hore mare o nantsa sa rat ya butuaka wa ngoplisisa le hoja ya mamrao ke ne ke bona ka rona santsa etsa di efforts but in le damage yona se le golo haholo but what I'm trying to say ntse hore ke move easy ke hore ki leka hopola hore how was the relationship ya ka le yena, how was the marriage ya ka le yena, and the kind of marriage ilang jwetsa hore November move on mana because in the first place you are crying for something esakang ya bateng. So momamedi wa bokamoso FM the only way you tlo gona go move on, number one, especially bana ba the relationship tse sa kantsa bateng, you just sit down and check the relationship ye ikila bateng ka pa se beteng, and if isaka ya bateng face reality re man ntabiseng o lela ntho sa kanya bateng and don't cry for something yes akanya bateng because you are just frustrating yourself, and when you are crying for something yes akanya bateng wa tlo tletsa le how ka kopana le motho ya o ratang jwale o tlo mo sokodisa motho because you are still crying for something yes akanya bateng. Get a sense? Coming to people bao ili the relationship tsa bona di evidence and net ba bang ke manyalo, how do you move on ka how o se o le arwana le motho o mo rata ke re bua ka bana jwale go bana ba ratanang la mannet re bua ka bona ba ratanang la mannet buela ka tlo bileng teng gore ba le bolo go motho a tlhogo the motho nena nang rata ka nnete ke mo rata ne re ratana ke bona be ke dumelang ha o tla go ke bona ba ile go ba utlwa bohloko jwana ya ke go ba re bua ka bana jwana ba nnete jwana re tlo le bana ba mantlwane ba ba ene nnete gore motho wa utlwa e se yona go bona motho go tshimo tshino ke ya mo rata fela jwana Asio. And happy we need to understand but how ba igets because that how rata that doesn't mean the natural rata automatically. That's because you're not rata. You must remember like about something understand the thing you could is very powerful. Le rato ke motho e ikemetseng
ya nang le motho yo a hae yo a mo ratang. Love is an independent person. Ya ikemetseng ya nang le motho a ya ka mo ratang. Yes, I can think nna nka nagana ke a o rata ene ke be ke re ke ya ka nnete ke be ke re ke ya o checka ke re ke etsa dintho tsena kaofela batho bo thola that thing e ka gare e leng lerato e hana ho rata ke etsa sense e hana ho etsa jwang e hana ho rata o thola re ke a try kapa motho partner ra o ya try but hona le ntho e hanang so motho o rata ka speed spenda nako le wena o thabela bua le wena and then le share ntho mo le nngwe le hana bo dintho tsa o patelang tsona le patolona le batho ba nyalaneng ba teng though we cannot say how much of patela dintho o rata ya etsala batho ba ntse ba patelana ba ntse ba ratang but ba o spenda nako go galla bua le motho spenda nako le ena and then la o le biza ka go etsa effort le ya kopana le etsa eng le thabela o ba together le thabela o ba together bona hona le ba ratana ka phone go re le ratela bona le futa ka phone wena mo mamedi wa buka mo FM o wena na do ratua kante o maka le ra hore ha re kopane motho re ke busy ampe familia ka ite ba motho o tsena bo ragadi ba ka ba teng motho be busy mo mamedi fela ka phone jwale ha ba le ratana le ka nnete one of the thing e tsala Cuba together, spending time together, not spending time ka phone. Mama medi, ona ma rata phone, ene ba rata phone a vota ka se go wena mama medi wa buka mo FM ona le batho ba jona ba ka rata ka phone. Di hi tsa hi ke tse tsa bo good morning, hi darling, hi honey, mama medi ga rata ke tsa phone ba. A ke a spenda nako lwe ibina thabele go spenda nako lwe wena mama medi ga rata ya o qetela. I don't know if yes, doctor. Now, sharing everything together. Sharing everything. Being concerned, ojile o apere. Doesn't matter because just be concerned come on. But had differently more. Hai ka dula mahaleng. Full time mamedi asi o mobile le a o se ipa ka mo. Ara wabona ka sebetsa ka phone mamedi you without mamedi without it doesn't matter the message that indicate di tsama ka dipelo tse ngata tse go betu mamedi without because ona ba batho ba ka yetsa njalo ba ka o keep am fela just or ana o keep a o yetsa o ikutlwe ka wa ratwa marasa o rata so mamedi when le ratwa le teng that is why re batho ka flyer motho flyer ye tebe a lo checka motho ka pa motho ka tebe ne a tle le sitwa go checka motho but ye le ratwa la phone mo mamedi a so a re fi ibile yang hlola ibile yang hlola a di pass lo pass iba hi baby ibe fela ka pile okay tell me did you see my video I move on a re tle mamedi a mo Sono di Santa Fica, ma io ma scima vedi, cioè la che le ring ya pile quando bucam so 974585851 mutimo wena o ka ba le putso o ka batlang ho iputsa doctor sa le teng tjena o go tshwetsa bona wena mhlomong oh yeah okay I'm thinking that the producer ka bona jale officer tlemile ne ba mpontsha hore etsa tjena everything ke ba ithuti ba ne ba ka University of Creative Technology ke na le bona ka bona ba tseba mpontsha hore etsa tjena he etsa yana jole mamedi ha bona le putso eo ka batlang go mtlhomo doctor ka wa ga le bona mtlhomo ba tla tseba bona o move on jwang o go tlokela bona wena di ka bona sa ba mtlhomo di fedile jwang a ke re doctor motso ya ka gore na e fedile jwang relationship today o ke ba ko ke le mamedi ko ke na ke ko ke kante tsa le mohala 585851 doctor ba tla move on jwang he o bohloko go bua pele go se sa tsebo o bone hona motho ba ka se ipone o so go ke garage ke mo tle ka re
a re eo bana ba rataneng e le ka nnete bana ba rataneng kapa bana ba nyalane wena mmamedi wa Bokamoso FM gore jole ha o so lenyalo la o le fedile kapa partnera gore o so hole o senyehile ho fedile mamedi e ba ka nnete ne le ratana mamedi we are not going to stop taba hore manyalo la tlo fela antsa tlo fela le batho ba ratana ba ntse ba tlo ba le nako e ba arwanang but ya pele go face reality ntwe ka o thusa gore move on go face reality mo mamedi because qetelong ya qetelo one la ka ba wa ithabulkanya mo mamedi bohloko gore when le rato le se le fedile kapa lenyalo le fedile the only thing e go thusang it's when o le motho ba ka mamedi okay 58585117 o me ka mso dumela o me ka mso dumela dumela ntate le kae ntate le kae ntate ntate kita bayar bagaimana banyalana bantu dapat bayar dan salah satu ntate wani da kuma nawa bagaimana bang marata bagaimana masih kita niat kamu bisa bikin wah menjadi kita ulah selesai kau nak jam 1 2 tergelung kan semua jenis ada orang mengata apa sih kalau akhirnya di tiada lapar kamu permukaan motho o rata sena se motho ena nang le sona ha rate yena qetellong ke mane ba ileng gore batho ba tla qetella le mohlomong ha dintho tsena tsa di shebile di fela le yena lerato le a fela hobane o na ratile tsona hello ntate ya tsere ha bona o na rate ntate Quelle bonne tête, qui t'a manqué? Quelle bonne tête là? Pour me demander à qui se tient que le chemin de Mussolini et la vie horreur il y a pédona et non n'a pisse. Yeah, na kikopa katele tabaya. Ya ori ya peliki. Okay, a remonte mami. Mais comme ça tu mets là. Mais comme ça tu mets. Hello. Ke go bole ke o thola sele sa ha o tsebe ho botsa potso ena hape ke mo tsaka o go pantela ya le bana go luni ke go ka o tsaka go ke go ke ba ba tsona ka mo tsaka wa mo nda ne a tsala ntino jale ho thata o tswa ho yena hobane kapo ho thata hobane o ntso mo rata ho etsa jwang o ntso rata motho ena fela empa fela e le hore o utlwisitse bohloko ke ntate ke leboa ke re o ntso rata motho ena wa hao empa fela e le hore o utlwisitse bohloko ka ho kopanya le batho bana ba o kopantseng le bona jelo batla doctor o thusa hore na o tswa jwang tabeng ena ke a leboha lerato la o re bina monate metsotsong e ka bang e leshome le metso e tsheletseng jwale ka re bile horeng ya bokae ha e se hora ra re bile horeng ya pele doctor ntate o robile pele ke kopa re kgotlele tabeng ena momamedi when o batla move on o robile pele I mean o lenyalo le fedile kapa dikamano tsa o kapa partner rao le arwane le ya pele ke o face reality momamedi ko face reality ke tsaka Sesotho le reng ko to ba nnete re thing ha iyo ke a pele now hona le batho ba sa kgoneng ho iketsetsa ntho ene ka bobona hona le batho ba sa kgoneng ho face that reality ka bobona that is why hona le batho ba bang forced to ya di counseling ho ya di which is momamedi it's very important if how kgone ho face a reality ka bona this thing doesn't work ha iyo kapa e fedile momamedi if how kgone ho face a reality ka bona
consult momamedi wa karatang because ba bang ba batho o tlo thola hore ntho e me etsang hore ka kgona ho fola ke hore yena ha gone o ithusa boemong bona ho face reality le hore o move jwang going forward o tswa nthong yana ke tsa sense because momamedi wa karatang hona le batho ba strong hona le batho ba ireng when lenyalo le fedile a ke ke le psychologist momamedi o tlo kgona ho dilana le yena a be a fall but re na le batho ba weak wena momamedi wa karatang ba sa kgone ho iketsetsa ntho eno ya o iphodisa now that is why if momamedi lenyalo le fedile kapa o robile pelo ntse o rata motho consult a kopana le batho ba ka o thusang go tswa nthong eno momamedi ke apeng ya bobedi ke ena ya hore when ntho lenyalo le fedile kapa relationship e fedile o so lekile o so gonne o so tsamaile di consultation o so ntse you need to take time ne okay ke batla go ntse so that momamedi understand wa tswa ntse sa banga pe batho ke eng e tsa gore batho ba sokole batho ba batla ba nagana hore ho tswa mothong le move on ho tlo etsa ka speed and ho tlo le bala all together ka motho remove on ba ntse ba le teng o ntse mo rata you move on answer le teng ga itse di wipe you move on answer le teng ke le long le pelong jalo bothata ntwe re frustrating gore ba tla ba ntsha tsatsine and that's when the problem is qalang teng Hana le mele se teng ha re ba nke e ngata fela ka re ka le ka ntate ntate o tsara motho wa hae o mpa o tlile bohloko ha jwale bele o batla motho wa yena ke nagana gore mating ha so tsebe gore na ho jang mohlemo le tebale na le sa le cha ke ka o kereng if a sa kgone ithusa boemong bo a consult ha ye bathong ke na le motho re a roane nna le yena but pelo ya ka ntse morata ene yena ha sa mpatla because bothata ke bona bona if motho sa sa batle yena momamedi lo ka ba ithabukanya ba etsa you are just wasting your time if o sa kgone o ikholela ntho yeno consult kopana le batho go for counseling go at for batho ba ka kgona go thusa boemong bona o me ka mso dumelang dumelang tate le kae Sesotho ya phela ba tloa re teng le kae tate ntate o ntso o gawa tate okay ke a utlwa jale tate ke rata ba tsena tsa rona go di dira hloka ebile ke rata mona moreng mo ntate a reng re lokela gore re tloge nnete re se kopane le ditaba tsa mofuta oa ka phela taba eng gobane ga nka kala pele ga tseba nnete la ba gae a moya gore ae ba ka matla a go tloga le yona ba ba itse ba itlhabolole ka bo bona ge le bile haholo ntate la mohala ha o ntse o na le ho nyamenyamela fela taba tsa hao di hlakile ntate wa tswana le ke kgapang o ka pelenyana tlo go jwetsa accepting
reality. What's back in? Agree pain, yeah, that agree with a heartbreak. Agree kibuhuku. Now, kwena yasapanende buhuku. Kikupa wibaka today now, so that my media honor. Now, kwena yasapanende buhuku. Now, buhuku, buhula wena. Buhuku bitoswa, buhula wena. Now, how only we emela na le buhuku. That is why jolo o tshwantseng o consult o ye di psychologist o lokopana le batho ba ka buang wena. Wa tshwa ba go etsa ba go thusa hore le pake. Wena le partner wena le bona le pake bohloko bon le pake phene e se mo ipaka to testify no le ba emele hlakoreng la hao ke tsa sense a kre motho a na le HIV positive and then ana di ARV agree purpose ya di ARV go thusa masole a mmele now role ya agree di ARV di thusa masole a mmele ho lwantsha HIV. Le bohloko mo mamedi ha o sa gone ho itlolela bona. Now that's when something o kope batho ba tshwana le moruti Novermber tsena na rona. Re tlo o thusa hore re fetwe ARV. Re thusane le wena o hlola bohloko bona ba hao bo wena o sa gone ho itlolela bona ha o le mong. So that is why batho ba tshwanetse mo consult by the psychologist. Mo mamedi ska ba dula ka ntwe because ndate o bua nnete. When o a rwana le motho mo ratang e maning tshweni ya o hlola sa gone o accept mamadi consultant tsamayang le di psychologist kopana le batho ba ka o thusa mo rutile bothata bong but ntwe e ratang le bona the only thing about you yetsang fela gore batho ba lo yetsa ba lo thusa to accept the pain to accept the situation or accept the situation. That is the role of the psychologist. Le bona ha se le re bana le ba re thusa o tlosa pain but the only thing ba re thusa o re lwantshane le pain ena we amohela so ke o amohela mo mamedi wa ka ratang ha o qetile and mo mamedi ha se re amohetse that doesn't mean mo mamedi that doesn't mean hore batho bana ba kileng wa ba rata kapa motho le kileng wa morata ho tla be o sa phumulehile ke utlwe ye mongantsa bona jwale yena wa le bala ka di exercise o iketsa steering o iketsa jeki tshano qeta bua ha bula le nane o mamedi re yena o le bala ho ha ibile wa le bala lore o kila ba le di ex ha hona motho mo mamedi le fatseng le ba nyetsweng ya ka ntsetsa ngora o so be le motho ha so be motho ha so be le motho ya moratileng o ba beta mamedi yena ba tla le be di pikara ka o di banka ntshang di pikara le be ka ntle ha hona motho ya phelang lefatsheng lena le ba nyetsweng ya ka ntsetsa more yena ha so be le motho ya kileng a mo rata ka pela kaofela ba re ba lebetse and ntse re ba lebetse jalo ba ntse ba le teng ba la lo feta dikelelong tsa rona ha o bolele ba re ba lebetse wa ba la lo feta so why so that it's so we are Can I first know to go like a 585 there was another one to another video game. okay Gili ka hlala le 2 days below anniversary. okay Baby. Killing Leshe when I got like a reason and a voice note way, Dr. Kakamaka 58585 doesn't get it. thank you honestly thank you All right. Oh, hello. I'm a queen. Come on, in that. It was so good for so half a more come on, so much on the stand. But I don't know it. I just want to go around, move up on the wrong, go back.
ntate ka mona ka mpa thusa wena le nka tswa jwang mona maemong o kwele wena le nyana le ka baka la ngwana fela so ya sa le Itse tse pedi le heso se re se mo ya tsona go ya njahle we ha ke tselo a baby pelo e santsane e salletse morao Ke sona. o mo rata motho ena e la gato ke ntho jwang fela doctor ke la gato ke e ne le ntho tsa me be ntle go re nna ke na le picture le gato ka ke ntho tsana le palse e tlinki e be ke ke ntho nkgang ha monate fela la gato re fihla ha le a ke la ke la se tsamaye ha tle fela le fu le tlo re bona kana le voice note yo ketela ke Hello, Trama. Ke le mametse le Dr. Novermber. Nna ke la ka qeta 26 years lenyalong le bosula. Empa ile ha ke hlaba. Ke la ka i-cancela. Ka nnete ka ngola ntho tse ke sa di batleng ka motho eno e neng ke mo rata. Fatshe. Ya ba yona ntho e nthusang. Ya ba ntse ke dula ke di bala. Ke di bala ntho tsena tse ke sa di batleng ka ena. Tse ne se ke itjetse hore ke tla di ratella le ena. Aba ke a fola. Empa ba tse di ba fumana ka morao. Bona bele ha ke ba ke lo ba nka wana ke re bele se ke tseba hore motho a la botsa bohloko ke ele wana go telele. Bana ba di short na go telele go tsenyane short term ya ke lo ba nka. Ila ke ba bele le gato e fela e belo ka ha e le go tsenyane jalo e le fela ntse le go tsenyane jalo bana. go mame ke ena he a utlwa ntho e ke itšho ke doctor ntho e ne ke itšho ke ena ya gore go na le ba bangwe bene gore re ka ba ke bona tsa lerato ebe go fedile go sotale jale nka ke mo bitse x bone ntho e kgolo ba ba e buang gore x ke eno e tlileng ba le ba ratana a mo utlwisa bohloko a utlwa gore eno ya utlwile bohloko bothata gore ke x ha ile a fihla thobaloneng e se le x kana ba ya fihla go fihla ha e sa fihla se le go betšha ya betšha ha se x mara ha ile ya fihla mane monelo wa ditshebeletsong tsa ke x o swaka ke x ha re qetele Jesu Kriste marinako ye hatch marinako e jealous now ya o qetela ntho e ka thusang ke ha e ba ka re ha o qeta ho tswa o bo kopana le motho ya o lebatsang ke go boa pheta ya o qetela e bohlokwa ke ha e ba wena mo mamedi wa bokamoso FM o ka ba le lehlohonolo la hore ha o qeta ho arohana le motho o bo kopana le ya o lebatsang jwale ka bomadimabe ba lebatsi ha ba yo momamedi ba lebatsi ebile ke ba o qadisang fatshe mamedi wa bokamoso FM ke ya tsamaya ke ya Bloemfontein ba lebatsi gore motho a tla reng lebala tsebiseya ha bayo nka be re kgona move on ka speedo jana re kopana le batho ba kgona gore lebatsi ka bomadimabe a bayo ebile re kopana le batho ba ntse ba o hopotsa mo o tswang teng bo utlwe mo o tswang teng ebile le le teng because bothata ba rona re feela di-role tsa rona le di-responsibility a re fitlha maphelong a batho ba bangwe ba tswa ba batla di-boyfriend le banna ba batla go na le batho ba batlang batho ba jere di-camping church motho tsa ratsa ke batla motho a nratang o santse ka katletse camping chair a fihla pelo ba motho ha a kopana le motho a mo ratang o fihlang ka camping chair a e bula mo mamedi ebile ba banga ba sebetse le di-camp chair banka tsane tsa di-swimming pool tsane tse robala tse ka reng dibete a fihlaname monoto mo mamedi a hlolehe ko bapala role e ka o lebatsang mane mo tswang that is why re sa kgone go move on ebile that is why re sa kgone go lebala di-ex tsa rona because batho ba re kopana le bone ba setlo ga ba kgone le re lebatsa mamedi qetile ausi wa ka ka nnete bathong ke tlo rapela batho ka bogotshwanyana ye nngwe ya dintho tse re sokodisang gore re se ka ra fita maphelong a batho ke dimelo tsa rona re tlo bua ka ona next week dimelo tsa rona di-personality tsa rona le di-character personality can be your enemy e ka o affecta so much dikamanong tsa
nene ka moraita ha di balwe hangwaneso hantle di mahlo hora ke ya pele mme taba tsa hora ena ya pele go di balwa ke mapinki holwane go hlokwane re kwetse taba ena re na le bisana ke yona le doctor ka je. Here we go. Here we are. Bokamoso 974. Making Sesotho great again. Dula